Preduzeće Vendom osnovano je 2008. godine u Laktašima sa svega 2 zaposlenika. Danas, 15 uspješnih godina kasnije, Vendom je jedan od najvećih izvoznika u metalnom sektoru u Bosni i Hercegovini te zapošljava oko 200 radnika. Specijaliziran je za proizvodnju različitih čeličnih konstrukcija, a njegov osnovni proizvod su visokokvalitetni kontejneri koji su u skladu sa globalnim trendom zbrinjavanja i rješavanja otpada. Kako više od 99% svoje proizvodnje izvozi na tržište Švicarske i Evropske unije, Vendom intenzivno radi na usklađivanju sa mehanizmom za ugljičnu prilagodbu na granicama, odnosno CBAM-om. Ovaj mehanizam je namijenjen rješavanju pitanja emisija stakleničkih plinova ugrađenih u robu pri njenom uvozu u carinsko područje Unije. Da bismo smanjili emisiju CO2 u atmosferu i prilagodili našu proizvodnju CBAM-u, mi smo sve naše aktivnosti usmjerili u saradnju sa konsultantima iz oblasti zelene ekonomije. Pored toga, posjećivali smo redovno i sve radionice koje u ime njemačke vlade organizuje GIZ, što nam je bilo jako korisno, i konsultovali različite konsultante iz nevladinog sektora. Vendom je potpisao saradnju sa nevladinom organizacijom CNR 21, osnovanom sa ciljem da doprinese održivom razvoju i pomogne bosansko-hercegovačkim kompanijama da iskoriste veliki ekonomski potencijal zelenih poslovnih modela. Mi u Vendomu smo svjesni šta nam donosi cirkularni model ekonomije i da mu se zaista moramo prilagoditi. Njegove prednosti, pored ušteda nižih troškova, a samim tim i veće konkurentnosti na tržištu i većeg profita, su nešto što je za nas prioritet i toga ćemo se svakako pridržavati. Među do sada obavljenim aktivnostima u preduzeću Vendom urađena je analiza potrošnje električne energije, te su identificirani njeni najveći potrošači. Također, preduzeće je u fazi kupovine senzora za mjerenje emisija cjelokupne proizvodnje, kao i uređaja za mjerenje potrošnje električne energije na svakom elektromotoru. Nakon toga planirano je i uvođenje stalnog monitoringa koji će omogućiti svakodnevno upravljanje emisijama. S obzirom da mi izvozimo na zahtjevna evropska i neevropska tržišta, svjesni smo da je zelena tranzicija nešto što moramo slijediti, čemu se moramo prilagoditi. Upravo u tom cilju odlučili smo se i za uvođenje nekoliko standarda koji će nam obezbijediti siguran plasman naših proizvoda na zapadnim tržištima, a to su standardi 50.001, 50.004 i 14.001. Dok nastavlja svoj put zelene tranzicije, uprava preduzeća Vendom razmatra i mogućnost instalacije vlastite solarne elektrane, čime bi značajno unaprijedili svoju resursnu i energetsku efikasnost, te snažno doprinijeli očuvanju okoliša i životne sredine.